Timzuzu ingamashwabili nanhlanu kosha lapha ke ihora lesishakalombili 25 minutes to 8 o'clock namhlanje kumhla ka 13 kuMashi ku2021 masana kuvula ke redo sikubingelela ke kusuku kumbe kuyimpela sonto engafani nezinye impela sonto kuyimpela sonto enzima nebhlungu ngendlela eyisimanga njengoba sazi ukuthi sihanjele ke unomthebe wesizwe kukhothameni noma kanjani isilo samabandla kanti ukhona ke uDr Xhakaza ongene sokhuluma naye namhlanje sibheka ke indaba eqhubeka kulo ke udaba ehlezi sikhuluma mesikhuluma ke indaba ethinta ukuthi thina sinabo ubuhlobo nama-Israel enqathi mawubheka ke namhlanje isihloko afuna ukuziveza kakhulu lenkololo ethi abantu abaningi bayithethi abantu baseGibhithe abantu abamhlophe kanti cha akulona iqiniso lokho sibe sibhekisisa ke lo ndaba naye ke uDr Xhakaza ngokhulu kwithoba dokotela sikubelele sikwamukela Maqhone baba ngiyabuye kanye nabalaleli baba siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje siyasibona lehloko the wasikhethela sona ufuna siqhubeke sisibhekisise kodwa siyazi ukuthi ke sizilile singabenguni eNingizimu Afrika eAfrika jikelele impela Maqingwane yazi lesi sehlo esehlele izwe Maqingwane noma umuntu ezama ukukhuluma asikhulumeke asichazeke ngoba asikaze sicabanga engqondweni zethu indaba okushiwa isilo esisithanda kangaka isilo futhi esisithandayo isizwe saso manje naMaqingwane siza lapha nje sinokukhala enhlizweni kodwa la singakhalela khona singabuye sikhale kuJehova ngoba uthi asimkhumbule ngosuku lwenhlupheko kunjalo ngifisa ukuthi nje engazi ukuthi nje abasendlunkulu bonke kakhulukazi amazinyana aso isilo nondlunkulu baso nabantwana bonke nje basendlunkulu kanye nesizwe kanye nenduna enkulu yesilo umntwana waphinda ngene sicela ukuthi nje sifisa ukuthi ngathi singaduduzeka bandla sonke siphile seqine noma kunjena sikhale sisu lenyembezi esikhathi enzima kakhulu engicabanga mhlambe kodwa ngenxa yesikhathi umuntu sengabuye ayibheke ngoba siyafisa ukubheka mkhulu kakhulu umlando othinta ke ibandla lakaShembe kanjalo nendlunkulu mekusakhulunywa sibezwe bekhuluma abantu abasuka ke emkhakheni yahlukahlukene bekhuluma ngaso isilo nabebhonga emswaneni engicabanga ukuthi nebandla nje lilodwa kuningi kakhulu ongakhulunywa okuthinta ubuhlobo phakathi kwesilo nalo ibandla lamaNazarene kukhulu kakhulu baba kukhulu ngoba umprofeti wathunya ukuthi abathinta impela amakhosi Maqingwane sikhala sinjalo sizesula amanxeba ngicela ukuthi ke sibhekele lo daba abalaleli abahlale bengibuza ngalo abanye bethi sisho kanjani ukuthi amaGibhithe amnyama inganamhlophe amaGibhithe basho ngoba bebona izithombe abazibonayo sisasukela njalo kuyena ihubo u74 iculo u74 uverse 3 kodwa ke siyenaba nje ukuthi Maqingwane ifisa ke sibheke impawu ekhombisa ukuthi amaGibhithe amnyama njengathi nathi simnyama njengoba sinzalo kaIsrael kukhona ke la sizolokhu sibuka khona ukuthi kubonakala ukuthi umGibhithe nomIsrael kuyafana maye laba abamhlophe abalapha yana siyabaphika ukuthi bamaGibhithe ngokwemvelo sithi thina bayinzalo yabantu abanqoba iGibhithe eziningi izizwe ezanqoba iGibhithe mawubheka umlando waseGibhithe izizwe ezinjengama-Hyksos kushuthi ama-Arabs athi izinhlobo ethize ama-Arabs leyo izizwe ezinjengama-Greek izizwe ezinjengama-French
So uma ngabe ubuka yonke le ngcubo evanga yabantu abanqoba eGibhithe bonke befuna ukuhlala eGibhithe kuyabonakala ukuthi kulula ukuthi umlaleli akhohliseke kuthiwe amaGibhithe amhlophe. Ngikhumbula nje Macingwane i-movie eyake yenziwa ngo-1956 isekhona manje mangicabanga ethi The 10 Commandments. Wonke ama-characters a-actor lapho amhlophe. uMoses wakhona umhlophe, umlungu, uFaro umhlophe, bonke abantu even nama-Israel ayezigcila ayemhlophe. Ubusumangala ukuthi umlungu wawagcila zwaphi ngempela umlungu. Bese kukumangalisa lokho. Ngakho ke sizobheka ukuthi ama-scholars athini abantu aba-researchayo bese sibheka namavesi eBhayibheli ukuthi wona athini Macingwane. Ukhumbuza umlaleli nje ngiveke ngicaphune laphana kwi-dictionary yeBhayibheli ekuthiwa iZondervan Compact Bible Dictionary. La isichaza ngizosho ngesizulu la ngoba kulula kakhulu. La isichazela khona ukuthi uHam wayeyindodana encane kaNoah eyayizalwe mhlambe 96 years ngaphambi kokuthi kufike uZamcolo. Engomunye wabantu abayisishiyagalombili abaphila ngesikhathi sikaZamcolo baze basinda kuleso sigameko sikaZamcolo. Kuthiwa ke uyena owabanguyise wezizwe ezimnyama kodwa hayi amaNegro. Kulezi zizwe ezimnyama awukhokho wazo kubalwa wona amaGibhithe la sikhuluma ngawo namhlanje, nabaseTopiya, nabaseLibya, nabaseCanaan, ama-Canaanites. Kubalwa kanjalo ke. Kodwa kuthiwa hayi amaNegro. Okay. Ngiyaqhubeka ke la Macingwane ngizobheka la ukuthi uthini uChancellor Williams. Ngithemba ukuthi umlaleli uliphethe ipeni Macingwane. Uthini uChancellor Williams igama lakhe igama lombhali leli encwadini yakhe ethi Destruction of Black Civilization, Great Issues of a Race from 4500 BC to 2000 AD. Ipublishwe nje manje ngo-2019 lencwadi eyakhe uChancellor Williams. Uthi mangicaphuna ngqondo bebhale ngolimi lwakhe uthi it was pointed out that the study of the blacks must begin in Egypt because most of their indestructible monuments are there. And further, because many of the artifacts archaeologists have been uncovering during the past 75 years as Egyptian are in fact African. Lo mbhalo uyacacisa ukuthi yonke into ekhuluma ngomlando wamaGibhithe kusekukhulunywa ngabantu abamnyama lapha. Makhulunywa ngempucuko yakhona, ama-pyramids nama-sphinx, yonke into yakhiwa lapha ya ekhombisa ubuciko babantu abephila khona. Uthi yayenza abantu abamnyama yonke leyo nto. And kuphinde kube khona uJoseph Ben Yochanan. Joseph Ben Yochanan encwadini yakhe ethi Black Men of the Nile and His Family. Lena nje ipublishwe ngo-1989. Naye futhi uyavuma ukuthi iGibhithe noma izwe likaMizrayim liyizwe labantu abamnyama. Sekuyinjwayelo Macingwane akuseyona into esilose iqabuka. Sekuyinjwayelo ukuthi uma ngabe sibheka incwadi yamaSolomane iQuran na futhi iQuran iyachaza kahle ukuthi abantu abangumtsinso okuzimilela eGibhithe babantu abamnyama. Ibisichaza futhi ukuthi bona futhi abakha yonke leyo mpucuko kodwa base beyaxoshwa bexoshelwa ngaseningizimu nezwe okusho ukuthi iUpper Egypt. Ngesikhathi abezizwe befika beyinqoba iGibhithe base behlala ke endaweni yezwe okuthiwa iLower Egypt isenyakatho leyo ndawo. Futhi isondele olwandle olubovu olukhulu leyo ndawo. Ile ndawo le flat bayikhethe flat base bephusha izizwe zokudabuka khona bayephushela kophi isizwe basiphushela endaweni enamagebhugebhu eintaba. Base bedla izwe eliqondile enamathasa amahle. Manje na ke Macingwane konke lokuyasikhombisa ukuthi kwakuhamba kanjani lapha. Masingabheka uAbraham lona esithi ukhokho wethu wayephuma kule ngxenye yomhlaba esikhuluma ngawo manje wayephuma lapha ya eMesopotamia. Ithe ukuqhela eGibhithe ke eMesopotamia ke. Kodwa into ekhombisa ukuthi kwangeke kube bikho umlungu kulezi indawo esikhuluma ngazo ukuthi ukushisa kwakhona kuyafika ku120 degrees. Engathi nesikhalo ngo40 nje lasikhale sithi besifa ukushisa cha. Lapha nokufika ku120 degrees. Akekho umuntu omlungu owayengadabuka lapha.
izwe labantu abamnyama ngoba lapha kufuneka umuntu abe nesithako semelanin eyenele esikhumbeni sakhe ukuze azivikele kuphi avikeleke kuphi ekushiseni kwelanga. Kuyiqiniso lelo ngoba uNkulunkulu udala abantu ababeke endaweni abazokwazi ukuthi baphile kuzo. Baba uma bese siqhubeka sibheka uGenesis 10 kuya ku6 kuya kusukela kuverse 6 kuya ku19 ila kuchaza khona ukuthi uHam wazala ziphi izizwe uKush, uMizraim, uPhut, uKenan njengoba sengishilo. Lapha ke bese ngiparaphrase nje kodwa lapha kuGenesis 42 sengiphumile kumaScholars macingwane. Yeah. Sesibheka izwi lenkosi ukuthi libhale kwathiwani kulo iBhayibheli. KuGenesis 42 verse 8 macingwane kuyavela ukuthi kwathi uma beya eGibhithe abafowabo bakaJosepha beyothenga ukudla bangakwazi ukumbona. Umbuzo uzothi abakwazi kanjani ukumbona umlungu wakubo phakathi kwabantu abamnyama baseGibhithe na? Umbuzo ke lo umlaleli kumele ayibuze wona ukuthi ungahluleka kanjani ukubona umlungu wakini kwaIsrael uma phela kwabelungu ama-Israel ubona umuntu wakini ukuthi nangu phakathi kwabantu abamnyama baseGibhithe. Okwesibili lapha ku-Exodus 2 amaverse u9 no10 lapha nakuchaza ukuthi indodakazi kaFaro yathola uMose yayifika isicela ukuthi akhuliswe anceliswe uYochebed and nanokuthi ke kwathi mesephelele lokho yasiyamthatha isimkhulisa njengomntwana wakhe engisho ukuthi uma ngabe amaGibhithe nama-Israel bekungafani akekho yena umuntu okezobona ukuthi hayibo ingane omIsrael lenakhe ingafani nathi kusho ukuthi ngoba abantu bamnyama bayafana amaGibhithe nama-Israel. Lapha yana ku Exodus chapter 2 verse 19 amadodakazi kaJethro ayebuya kophusa izimvu wayesabuthi nisheshe nabuya kwenzekeni asephendule sethi cha sesindiswe umGibhithe okuyena osilwele nabelusi waze wasiphusela ngisho nezimvu kanye nembuzi zethu kusho amadodakazi kaJethro. Yeah. Okusho ukuthi babone umGibhithe bona yini na ingoba uMoses umnyama akamhlophe njengoba kusho le movie ka1956 ethi The 10 Commandments. So ngoba bemchaza ngomGibhithe bamchaza vele ngendlela ehlukile kunabo. Yes. umGibhithe ingoba emnyama ingoba akahlukene nomIsrael ngoke appearance. Uma bebona uMoses esazi ukuthi umHebheru babona umGibhithe bona yini na ingoba umGibhithe nomIsrael kuyafana bamnyama bonke. Uma ngabe siya lapha ku-Exodus chapter 4 verse 6 indaba enkulu ke lemacingwane engifisa ukuthi umlaleli azibuzisise aziphendule. Uthi uNkulunkulu ufaka isandla sakho Moses esifubeni sakho uyasifaka uthi sikhiphe mase sikhipha sesimhlophe kwa ngenxa yochoko simhlophe bese ngeke sibe mhlophe phela ukuba kuthi uMoses ubevele emhlophe bengeke kube nomehluko ngoba phela uma ubeka into emhlophe phezulu kwemhlophe vele awukho umehluko kodwa into emangaza ukuthi hawu sesimhlophe kwa kanti ingoba yini na ingoba phela uMose wakhona ukukhulunywa ngaye la umnyama. Lapha na encwadini kaNumeri uNumeri 12 uverse 10 uMiriam kade benoAaron behlebe ngomose angithi waJesus uMiriam ngendlela ukuthi umzimba wakhe kusukela phezulu kuze koshaya enyaweni abemhlophe kwa njengeqhwa kuze kuthiwe as white as snow. And then lapho kukhombisana kushuthi wayemnyama lo Miriam ngoba wayeke aqalekiswe ngento ukuthi abemhlophe. Isiqalekiso sokuthi abemhlophe sasingesisebenze ngoba wayezobe vele emhlophe vele. Lapha na kubehluleli uchapter 16 uverse 13 lapha sithola uSamson etshela uDelilah imfihlo yakhe ukuthi hayi amandla ami angaphela uma ngabe wena uzothatha amagoda ami lawa ayisikhombisa uweluke azophela kamandla. Lapha sinake indaba yamagoda ukuthi umuntu omnyama uma ehleze ikhulisa inwele engazigunde engazikama ziphenduka zibe yini macingwane ziba amagoda. Ingakho lo lana uSamson ekhuluma ngama-locks akakhulumi ngeinwele uthi ama-locks ingoba yini na amarasi seswabona anama-dreadlocks
ingoba abantu abamnyama. Ebese kuthi lapha yana encwadini isililo chapter 4 verse 8 lapha kukhulunywa ngencithakalo ezokwenzeka kubantu bakithi. Kuthiwa lapha babezoba mnyama kakhulu kunomule, blacker than soot. Bese bethi baze bangabonakali ngisho nasemgwaqweni ngendlela asebemnyama ngayo. Kuthiwa isikhumba sabo siyoshwabana sinamathele emathanjeni bese befana nje nezinto ezomile. Umuntu omhlophe uma ehlupheka amaqingwana akabe emnyama nakancane. Uba pale ikhombisa uhluphekile uphaphathekile noma abebomvu acisha beorange kodwa ngeke abe emnyama njengoba kusho livesi lesililo chapter 4 verse 8. UAmos lapha yana ku chapter 9 verse 7 ukhuluma amazwi kaNkulunkulu. Amos uthi nina abantwana baka-Israyeli anifani yini namaTopiya noma namakhushi na kimi? Uthi emehlweni akho uJehova siyafana namakhushi noma ama-Ethiopians. Kusho ukuthi abantu abayenzalo kwaHemu sifana nabo kusho uJehova, ngoba nabo bamnyama nathi simnyama. Ebese ukuthi la macingwane ihubo lika Solomon chapter 1 esahluko 5 uthi uSolomon ngimnyama futhi ngimuhle. Utshela amadodakazi aseJerusalem ilokhu intombazane leyayizisho ukuthi imnyama kodwa yinhle. Ifana namatende aseKedari, ifana namakhethini kaSolomon. Lapha angithi ngimnyama futhi ngimuhle ngoba iBhayibheli baliguqula belungu bathi lithi singimnyama kodwa ngimuhle. Ukodwa akasebenzi, akekho bamfakela ngamabomu kodwa into eshula uthi ngimnyama futhi ngimuhle. Abelungu basirobha lapho bacabanga ukuthi bayosifihlela lemfihlo uze bephakathi. Cha, sesayibona lemfihlo. Lapha yana ku Matthew 2 verse 13 lapho sikhuluma ngesikhathi la ingelosi ithi kuJosepha akavuka athathe umntwana nonina babalekele eGibhithe ngoba uHerodi ufuna ukumbulala umntwana. Engisho ukuthi wayengeke azabalekele eGibhithe uma ngabe yena nomndeni wakhe bengabelungu, ngoba wonke umuntu wayezobona ukuthi kufika abelungu la. Babalekela uHerodi bese kuthiwa weHerodi woza ngala nampa labantu bafunayo. Kodwa kulula ukubaleka kuyocasha phakathi kwabantu omnyama njengabo. Umnyama wena nabo futhi bamnyama ungacasha phakathi kwabo. Wesiyahamba. Nansi ke macingwane engifike ngithanda kakhulu ke ekuzenzo zabapostoli chapter 13 uverse 1. Kuthi lapha khulunywa ngoSimeon. uSimeon wayengomunye abaprofeti nabafundisi ebandleni likaYeshua. uYeshua esihambile emhlabeni eseshiye abalandeli bakhe. Omunye wabo kuthiwa wayene nickname okuthiwa uSimeon the nigger. Okusho ukuthi uSimeon omnyama. Kusho wayemnyama kakhulu. Manje umbuzo uzothi uma amaJuda noma ama-Israyeli emhlophe ngabelungu wayezoba mnyama kanjani lo Simeon? Umbuzo kumele sibuze lokho. Lapha na kwizenzo u21 amaverse 37 kuya ku39. Babuza uPaul lapho ukuthi how awusiye yini umGibhithe lona wena esambona evusa isiphithiphithi lapha yana elokhuzini edolobheni. Pho manje na usikhuluma kanjani isiGreek? Usifundisa obani isiGreek ngoba thina sicanga ukuthi umGibhithe lona esambona evusa isiphithiphithi phakathi kwabantu. Kubuza esinye isikhulu enkathi kunecala ayethethiswa lona uPaul. Ngoba uPaul wayecela ukukhuluma nabantu but wakusho ngesiGreek lokho ngoba izikhulu yazimbambisa ayikhuluma isiGreek. Wakusho ngesiGreek bamangala ukuthi umGibhithe usikhuluma kanjani isiGreek. Yini bambiza umGibhithe na ingoba umnyama uPaul ungwenzalo kaBenjamin kwaIsrael. Manje njengoba simnyama nathi la kumangazi ukuthi yini singababelungu kodwa sibe sithi singama-Israyeli. Ingoba vele ama-Israyeli umthetho abantu abamnyama njengoba sesemnyama nje namhlanje. Macingwane bengifisa ukuthi ngiveze lezi zinto ukuze umlaleli abone ukuthi le ndaba ukuthi abelungu amaGibhithe angabelungu ama-Israyeli abelungu iyinto leyo nto engekho. Ama-Israyeli thina abantu abamnyama umlando uyasho ama-scholars akuresearchile lokho akuthola namavesi akusho lokho. Ivesi engikhohlwe nje ukulisho macingwane esengizolisho ngokuphuthuma isikhathi singakapheli.
ngikhohle ukusho noma ngasalikhumuli kodwa lapha kuGenesis uJakobe uyise wezizwe ezishumi mase hambile emhlabeni wangcwatshwa phesheya kweJordani ngoba wahambela eGibhithe base bemthatha isidumbu sakhe besingcwaba kwase kuthiwa hawu akhala amaGibhithe kanzima ngakusho amaKhenani ayesetha amaKhenani lendawo sekuziwa iAbel Mizraim ngoba isho ikhuluma ngesililo sabantu baseGibhithe kanti akubona baseGibhithe inzalo kaJakobe le eyayingcwaba uJakobe lapha ingoba umuntu umebuka ubona umGibhithe ubuka umIsrael kuyinto efanayo abantu baye babukeke isambulo 1 verses 14 kuya ku15 ukuthi kuchaza lapho ukuthi uJesu unjani uYeshua unjani mhla eboniswa uJohane wesambulo lapha ngithanda kakhulukazi ukuthi inyawo zakhe zazifana nezethusi zazi nombala wethusi kuse ngathi ithusi elishisiweyo umnyama lo muntu njalo umlungu ekuzumbone banenyawo zethusi maqinwane ngiyethemba ukuthi abalaleli bayizwele ngoba ngithe singaqhubeki nje ake sicacise le ndawana ukuthi singabi nomqondo ukuthi masikhuluma amaGibhithe namaIsrael sikhuluma ngabamhlophe kodwa ke ngoba yoba sekuyavela mawubheka ukukhuluma ngokuhlasela kweGibhithe uma ubheka ukuthi ubuhlakani kakhulu esikubona ngisho kweGreek ukuthi kwakuthathwe khona lapha eGibhithe okusho ukuthi ukuhlasela kweAfrika kwaqala ngayo iGibhithe njengoba iAfrika yagcina isihlaselwa iqonela ukuxoxa nezinto zayo izinto engathi yayikade ibusiswe ngazo ibusiswe uNkulunkulu kwaqala khona lapha eGibhithe kwaqala khona eGibhithe ngoba amaGibhithe ayenempucuko emangalisayo ukuthi nje umuntu akhe Sphinx sibe sikhulu sibe nje into emangalisa ukuthi umuntu akhe ipiramid ibenkulu benje ama-pyramids nje into enkulu futhi kwakunolwazi lwescience lapha eGibhithe kwakufundwa khona amaGreek lawa ukuze akwazi ukuhlakanipha alethele amanye ama-Europeans ukukhanya kwenhlakanipho yiwona ayilokho ezeGibhithe ezofunda ukwelapha akufunda eGibhithe ukwelapha ngoba kwakunodokotela owayefundisa bonke abantu abafikayo ukuthi umzimba womuntu uma ugula ulashwa kanje nescience nemaths ukubala kwakufunda khona eGibhithe yonke lento le esibona inhlakanipho into eyantshontsha eGibhithe kuthi abalungu uma sibezwa lenhlakanipho kumaGreek base beyithatha nabo base beguqula sekusengazi ukuthi manje yonke lento le iyasungulwa yibo kanti bona bafunda ki lapha eGibhithe lapha eAfrika shebe mayifika ke uthi sebefuna ukuniphuca ubukhosi baphakade phaphamani maAfrika hlabelelo 17 baba amaAfrika aphaphame isikhathi sikaJehova lesi usebuyele kubantu bakhe ufuna abantu bakhe baqonde ukuthi bangobani kuye ufuna ukuthi kubuyele ubuhlobo bakhe nabantu bakhe abantu bakhe bathi uNkulunkulu wethu lo athi uNkulunkulu bangabantu bami lapha phakama Afrika ufuna umsindisi ziyakushiya ezinye izizwe baba noma kanjani siyabonga kakhulu isikhathi sakhe emsakazweni uKhozi FM ngiyazi ukuthi nenombolo noma uzoyigodla namhlanje ngiyazi uthola kanzima uphendula maqinwane angizigodla ngoba kuzoba isenzo esimbi leso kodwa ngicela abalaleli bangathumeli ama-SMS ngoba kulikhuni ukwaphendula bathumele WhatsApp nje balaleli phela umuntu methanda ashiye ne-voice note methanda ashiye i-message kodwa hayi SMS umuntu ozothi sawubona ngisengazi ukuthi usuke buza umbuzo onjani maqinwane angasho umuntu sawubona avela ahlala endabeni umuntu akwendaba ayikho indawo kupaka isikhathi asikho asipaki manje akeza ithini inombolo ithi 082 483 2126 082 483 2126 Dr. Xhakaza siyabonga kakhulu nangokuza futhi besinayo siyabonga kakhulu baba nibe nesonto elimnandi amen amen Yeah.
isikhathi imzuzu ingamashumi nanhlanu kosha lapha ke ihora lesishiyagalombili 25 minutes to 8 o'clock namhlanje kumhla ka 13 kuMashi ku-2021 masana kuvula ke redo asikubingelele sikubingelela ke kusuku kumbe kuyimpela sonto engafani nezinye impela sonto kuyimpela sonto enzima nebuhlungu ngendlela eyisimanga njengoba sazi ukuthi sihanjele ke unomthebe wesizwe kukhothame noma kanjani isilo samabandla kanti ukhona ke uDr Xhakaza ongene sokhuluma naye namhlanje sibheka ke indaba eqhubeka kulo ke udaba ehlezi sizikhuluma mesikhuluma ke indaba ethinta ukuthi thina sinabo ubuhlobo nama-Israel engicathi uma ubheka ke namhlanje isihloko afuna ukuziveza kakhulu le nkololo ethi abantu abaningi bayitshela abantu baseGibhithe abantu abamhlophe kanti cha akulona iqiniso lokho sibe siyibhekisisa ke lo ndaba naye ke uDr Xhakaza ngokhulu kwithoba dokotela sikubelele sikwamukela Maqhone baba ngiyakubuye kanye nabalaleli baba siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje siyasibona lesihloko the wasikhethela sona ufuna siqhubeke sisibhekisise kodwa siyazi ukuthi ke sizilile singabe nguni eNingizimu Afrika eAfrika jikelele impela Maqhingwane yazi